रायजो राजा नोंथांमोन लाबोलायबाय मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि गेजेरावहाय नायलांदो आरो ना मा भिडिअ लाबोदों आं एसे मिनिथावनाबोदि मोनसेयाहाय आरो मोनसेया एसे सिरियास आरो ना जायखौ थांनाय BTC नि साख्रि PCDC नि आरो फरेस्ट गार्डनिमोन नामा बेखौ लानानैहाय कर्टआवहाय हाइ कर्टआव जागोन बे गुवाहाटीयाव माने केस सोलिदों आरो ना बेयो RTI होनायखाय थ' बिनि सायावनो चिफ जास्टिस आरो माखासे लयारफोरनि गेजेराव बायदि सावरायलायनाय जादों आरो ना बे बाथ्राखौहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन बिनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों जा राकेश ब्रह्म बिथांनि आरो ना मावथिफोर आइजो साहा गलायाव जागोन बियो साहा गला दखानावहाय सासे बोराय मानसिखौ आरो ना माखासे बाथ्राफोर बुंदों आरो ना जाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला नुगोन नुनानै नोंथांमोना मा सानदों बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै कमेन्ट खालामगोन आरो ना स' राजखान्थियाव थानानै माबायदि खामानि मावदों माखासे मानसिफ्रा नायलांबानो जाबाय आरो ना साधारन मानसिफोरखौहाय ना भटनि थाखाय गावसोरा जे बिसोरनि भट मोनब्लानो देरहासार जाब्ला गावसोरनि उदैया सुफुंजागोन बेनिखायनो बेबादि माखासे मानसिफोरखौहाय थुलुंगा होनायसो बुंगोन ना मागोन बिदिखौ रायजोफोर थुलुंगा होनाय बुंगोन ना गाख्रेबनाय बुंगोन नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौहाय बे समाव এটো কথা নহয় তিরিটো যাই যাই রাতি 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 আনবা যায় আপনার দিছে সাইকেল ওই যে আমি অনসুমির মানুহ বুলি ভাবি কিনা অনসুমির কথা কবাইছা আমি অনসুমির মানুহ নহয় আমি অনসুমির মানুহ নহয় আমি রাকেশৰ মানুহ আমি সাইকেল দিয়া ভোট দিব ভোট ইটো কম সাইকেল কত হইছে সঁচা কৈছা তুমি দিলে রাখছো দিন নহয় সাইকেল দিও কই আপনার পৰা সাইকেল লৈ যাব না নালগে আপনার ভক্ত লাগে আমার সাইকেল খান আনছ আমাৰ সৰৰ পৰা বেলেগৰ কথা উলিয়ালা নকবা কিয় বেলেগৰ কথা উলিয়া অঞ্চলিৰ ভোট দিব লাগে আপোনাক কোন মানুহে কৈছে কোন মানুহ কৈছে কোন আৰু 20 জন মানুহৰ কথা কেতিয়া ওলাইছে তাৰমানে এই 20 জন মানুহে আলোচনা কৰি তাক পঠিয়াম কি দিছে এই 20 জন মানুহ কি দিছে অনসুমে কি দিছে দিয়া নাই ৰাকেশৰ পৰা খাই আছে ৰাকেশকে নেকি কোন বিপিএফৰ মানে কৈছে লৈ নাম কওক বুলি হলা পাতিম আমি সাইকেল নিয়ে আমি নকম More surprisingly, that only rule numbers have been declared. No names of the candidates who have been qualified for the post of Secretary of BCDC was declared. Okay, all these are available or not, Mr. Nayak? And When it be furnished? Okay, for all these informations, my friend could have filed one RTI application also. RTI, Filing a writ petition, Lordship. RTI, we have Especially, Lordship, no grievance has been expressed, Lordship. What is the grievance? My Lord, mainly this recruitment process, interview and written test is conducted by Central Selection Board of it is Kukrajar, and in their official website, my Lord, this result has not been uploaded, and it is the trend that nothing is given in their website. You have candidate have to It has been published in a newspaper at least. newspaper, Right. but And if you the go on marks, releasing 430 names, it will cost you a fortune. my Lord, Cost today's a fortune. But yes, there should have been alternative arrangement that at least yes, cut-off marks obtained by the petitioners, no roster of but reservation. did you prefer any application? Yes, we had approached before the Central Selection Who Board, is- and Where is I that? have given statement, and we have filed already RTI applications, but Where is their that? reply is that we will not provide any information to individuals. Come with an organization, file an application from organization, then we would be able to. No, furnish your for this. annexers Roman 6. RTI applications I have not annexed here, but we have already filed a. Where have you stated? I have stated. Kindly find at.
Mr. Nayak, Yes, my so lord. for prayer, Page 14. 3, 4, and 5. And 3, 4, and 5. I'm not seeing others. So far as the number received by the respective petitioners, Lordship, that can be furnished, no issue, Lordship. No, also the last cut-off mark. cut-off marks, it is otherwise how to. That for transparency, that should be Yes. there. Lordship. Publish the total marks obtained by the candidates in the written and viva. You have definitely maintained a Yes. and In that situation- cut-off marks category-wise. At least that much right a candidate has. Yes, yes. And No transparency was maintained. 3 and 4 only. 3 and 4. 3 and 4. I think that is reasonable. Others are not. Lordship. Then in that situation, Lordship will take up this matter before vacation only, Lordship. Then I will furnish these instructions, Lordship. Lordship will not issue notice you at this can furnish within 10 days.